God has a message in our adversities. That's the title of the message tonight. Narugyan tayo dito kakabsat, idil Wednesday. Ket sino kada kayo kakabsat, iti naka-i-apply dito nga message itang alawas. Nakita yung nga dito nga message ket applicable. Ngam sino kada kay tinang review kasi amom ure adu trials ngamin ket hantay mo tri review no da doma de gije lesson ngem. Sino kada kay tinaka-i-review? Ket kunam apo adut panno bukti pa nagbiag review man deti message ni pastor. Ket sino kada kay tina-comfort inyo pa ng review kakabsat. That's my prayer that all of us habang take note tayo kakabsat ket no adda de gitay certain nga sangun tayo ti pa nagbiag. Alantay lang ti notebook tayo ket kumita tayo kakabsat. Kadigite maitutup nga message nga mabalin, nga mangipalagip iti encouragement kada tayo. That's what we need to do. Okay? James chapter 1, verses 1 to 3. James chapter 1, 1 to 3. The Bible says, ni Santiago nga adipen ti Diyos ken ni Apo Jesucristo, kadagiti sangapulo ket 2,000 anay warawara, kablaawan da kayo. Kakabsat ko, ibilang yu arag-o, amin, no aglakam kayo, kadagiti na duma-duma apakasuotan. Idinto nga muyo, at ipanakasuot ti pamatiyo, ket patauden na iti anos. Ket patauden na kuman, ti kinaanos, ti aramid anan-anay, tapno maan-anay kayo iti so amin, nga awan, ket ti anyaman apagkurangan yo. Lord, bless this message tonight. Speak to us in a very personal way. Saan kami ngagbirok apo iti anyaman no di iti panaki sa umlang kada kami kadeti nga preaching, Lord. In Jesus' name, amen. You may now be seated. Okay? The adversity nga makuna kakabsat, kat iso digitoy dagiti tuok, rigat, struggles, iti panagbiag. That's the meaning of adversity. Iti dictionary, okay, the meaning nakakabsat kat difficulties. Ayan. Difficulties. Sino kada kayo ti adda pakarigatan na itang agdamay? Tayag na ima na. You have difficulties in life right now. This message is for you. And God has a message for you. Nga dito kakabsat kat kunana dito yung meaning nakatwa. State or instant of serious. No serious kunam kat hamo mabalin nga kaslang tagibasitan, or continued difficulty, okay? And that we need to show courage and strength in the face of adversity. Adversities can bring pain in our lives, tama? Pain. Okay? Adversities can bring pressure, right? Anat pressure? Kasla dete permi nga imamag na ka, DJ nga adversity. Permi nga dete kasla puspusin na kakabsat. Iti adversity. But good news, adversities are opportunities for us to be productive. Dijay kakabsat ti maging end result. Pero hindi madali na i-accept natin ang mga adversities nang may joy sa ating puso. But that's what the Bible says. Nga no, dadigiti na duma-duma nga pakasuotan di pa nagbiag, ibilang mo nga ragsak. But at the moment nga masusuot ka, maibilang mo ka di nga ragsak. No, it's not. And so we need to learn that yung bagatiyapo kakabsat. By how? By listening to what God says. So tapnon maibilang tayo nga ragsak, wano blessing. Digito'y nga pakasuutan, pakarigatan, ti panagbiag. You've got to know 5 important things. 5 important message of God for your adversities. First of all, kung natiyapo kadigiti adversity tayo, that He is your strength in your adversity. Sino kada kayo kakabsat tinapigsa nga awang problema nga makadupirging ka? Anybody? Sino kada kayo ti mangibaga nga pastor? Uriya na nga problemahan na kaya? Anybody? No one. In fact, the Bible says, aganad ka si ka nga ti pagarup mo nakatakder ka, tabaga si kaket, matulid huno matuan. Because in life, mga kapatid, we are human. At the limitation tayo, we become weary, we faint because we are human. That's why God says, I am your strength. I will give you strength. We need strength in our adversities. Who among of you does not need strength in his adversity? Kasi kayang-kayam. Wala, di ba? We all need strength in our adversities.
Kat deti nga tibker kakabsat, it's not ours, but it comes from the Lord. We all faint in our adversity some point in our life. At that time ti biyag tayo kakabsat, nga narik natay ti pinagkapoy. At that ti adversities nga, kaslang baliwala ka da tayo. Ngim adaman ti dimting adversities nga, nang rik natay nga talaga. Deti talaga nga ahapo ko nam, natibkerak nga tao na pigsat personality, kayang-kayak ng deti nga problema kat sabalit dating na kanyak, Lord. Permi nga, I need you, Lord, in this. Praise the Lord, ni Apostol Pablo, na ibaga na kakabsat as his testimony, kat kunana, kasta, napadasak iti biyag nga nalabon, napadasak mo ti biyag ti kinakirang. Napadasak ti biyag nga nasayat, napadasak ti biyag nga panagrigrigat. But he said, I can do all things through Christ. Which is strengtheneth me. Nga isot mang pagpabig sa mang pagpabilig kanyak. Iso nga, deti biyag tayo kakabsat, itin tayo pa ng sango kadigiting adversities ti panagbiag. Importante, nga iwanan tayo, ti relasyon tayo ti Apo. Because they jay kakabsat ti point, tapnon ti strength ti Apo, ag manifest ti biyag tayo. The Apostle Paul prayed. Ngayon mo yung kabsat, iti masakit ni Apostol Pablo, at dati nga problema iti bagay, thorn in the flesh, nagkararag. Kat ko na, Lord, remove this from me. Simong bati Apo ko na, no, my grace is sufficient for thee. So nagbalo ti prayer na, anak ko na, Lord, give me more. More trials. More problems. May ibagam nga ta, deta itang Arabi, Lord, more trials, more problems. Because more trials, more problems, more grace. But that's what the Apostle Paul said. Sabi niya, I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. May kasabihan, don't dwell on your weakness, dwell on your strength. But in this case, dwell on your weakness, for it is how you can draw strength. Ulitin ko lang. May kasabihan, don't dwell on your weakness, dwell on your strength. No i-apply mo kakabsat, iti trabaho, that works. Discover your strength, enhance it, employ it, and it will produce. Ngem no maipanggap ti panangsango ti problema, don't learn from your strength. Go to your weakness, for in there, you can draw strength from the Lord. Kitam no anya, iti panagkapoy mo, ta ijay, nga mabali mo nga dawatan ti Apo, ti mabalin na nga panangpabilag kingkan. I hope you understand the point. That He is your strength in your adversities. Iso nga no iti dahi nga gundaway, mariknam ti panagkapoy, itangad mo lang dagita panagkitam kat ko nam, Lord. Urayak ti panangpapigsam kanyak. Urayak Apo, ti panang tulong mo kanyak. Urayak Apo, iti panangibangon mo kanyak. Urayak Apo, iti panang papigsam ti tumong ko nga tumakder. Urayak Apo, ti panang papigsam kanyak. I will wait, for you are my strength. Number 2, that God wants you to know is this, that He is sovereign in your adversities. That He is sovereign. No sovereign ko na tayo kakabsat, in control. Kita nyo lang ng kakabsat, dito planeta tayo, Earth. Idi kalman kat napamimpasyar, di gitubing, di Port Ilocano Jayanta Beach. While looking at the ocean, amuyot nakita kakabsat, kasanong katak kadagsen iti baybay. That was my question. Kasi nagbagkat kat sa nga timbang danom kakabsat kat mangrik na tabagim. Bumaba, deta abagam. Kat sirantulangan ng kakabsat, deta danom yan ta ocean. Kasanong kadagsen na? Anybody who has an idea, no kasanong kadagsen ti baybay, intero nga lubong kakabsat? Anyone? Awan, right? But we know, it's more than we can imagine ti kadagsen na. Did you know ti apot mang maintain? Tapno saan nga kaslamat nag the earth? Because the Bible says, the earth hangs upon nothing. Awan na kay bitinan ti earth. Awan na kay diswan ti earth. It's floating. But it is the hand of God that keeps and preserves it. Meminsan la, basit lang nga panagtilt, or inch or centimeter nga panagtilt, it affects kakabsat. Tete ko nata yung weather change. What do you call that? Climate change. Agad just lang kakabsat sang kabasit, it will produce a climate change. So tapno ma-preserve, dagiti living creatures, you and me,
nga gargaraw iti daytoy nga planeta kakabsat. God make sure nga precise ken han nga calculated no di nga estimated no di ket calculated iti movement iti earth kakabsat. And He controls that by His sovereign hand. And if God is able to control this planet, can He not control the things that happen in your life? Deta ti kayat ti Apo nga maawata. Iti dayti nga gundawa, you feel like your trials beyond your control, and you feel like giving up. Kat kunam, Lord, I cannot do this anymore. I cannot continue any longer. God says, kadi baybay ta kita manok kasanok kadagsen na. Kita manok kasanok kadagsen ti lubong. Matnag kadi? No. Is it floating? Yes. Is it still accurate? Yes. Is it still going through its path? Yes. God says, I'll take care of you. Huwag kang mag-alala. I'm in control. I'm in charge. Kat nagbayat dito nga sabi rin ti ni Apo Diyos because they purpose na kakabsat. I mentioned to you last time that the tragedies in our life can be God's strategies. Dagayang plano ti Apo. So tibiyang tayo, agtal na. Lord, urayek. No di mo na, urayek ti pa nagpapigsam kanyak. Dito mo, urayek Apo, tiing ka pa nangi parangarang ti plano kan panggap mo. Tilikudan, di gitoy, nga rigat kan panubok iti panagbiag. That is gold. Third, tonight, dito tayo kakabsat nga mangrugi. God's message is this. God says, I am equipping you for service. He is equipping us for service. Di giti gayam trials kakabsat. Katkas lang inaramid ti Apo nga plano, inurnos na, nga pasamat kan sitwasyon ti panagbiag, gaputa, i-equip na tayo, i-prepare na iti biag mo kundi biag ko, iti dakdakkel nga mabalin nga pangusaran naken ka. Sino kada kayo ti mayat nga agserbi ti Apo? Are you willing to serve God? You are now enlisted in the training. Kasla ka digiti mapanagbasat PNPA. Baka maikat JP no? Sapay ta saan? Hanabali nga J8 maikat, wag la JP. J8 di maude, di maikat, wag lang nga JP di umuna. But anyway, listen, mapandagbasa di PNPA. Takaragragsak da nga nakapasadan, enlisted dan, adanagan dan. Alagat para makita tunod da kay Ijay. First day, baka ko na, nanang ko, may nagsundunan nanang ko. Baka pukaw to ni Joseph Ijay. Mama, Papa, may nagsundunan. Ang kukayan. It's training. Why? For public service. You are being trained not just to be an ordinary PNP personnel, but one of an elite kind. One who has a high caliber, quality, to be able to deliver excellent service to our country. Kastamat kada tayo kakabsat, especially in HBBC, which we know, dakkel ti plano ti Apo para ti church tayo. Pasensya kayo nga members, dakkel plano ti Apo ti church tayo. Mairamraman kayo kakabsat. Iso nga panpanubok, ti malasatan nyo ti panagbiag. Why? Because God is preparing every member of HBBC for a wonderful plan. Kaya't na tayo i-upgrade to become an elite kind of servant of the Lord. Tapno makai-render kakabsat ti serbisyo nga dakkel ti significance na kadagiti tattao. You know, we people, as Christians, we are not passionate, we are not consumed about success. We are passionate about good success. Ano nagduman ti success kan good success? Ti success kakabsat, di personal nga ma-achieve mo. Ti good success, di na-achieve mo, anya iti significance nga na itulong na iti tao. Di kakabsat ti plastar tayo nga Kristiyano. It's all about service. How that my life, dagiti achievement, dagiti blessings ko, dagiti influence kayo ti Apo kanyak, dagiti resources ko. Kat saan ko mabalin, nga pagpanakil, nga kukwak, no di kat instrument gayam ti Apo to bless other people. So God prepares us.
But how does He really do that? Kasano kakabsat? Iti pa nang equip, kan pa nang i-prepare, ti apo kada tayo. Ti pa nagserbi, babaan, iti pa nubok. First of all, dito yung amin kakabsat, iti epekto na ti trial. Among ti trial, kasla agas, at the side effect na. Whether you like it or not, at the side effect na. But it is a good side effect. And the good side effect of trial is letter A, trials humble us. Di yung kahit dito nga side effect? Tinakabutbutan kakabsat, when you are so blessed, at the side effect na di jay, mabaling agpalanggod ka. Mabaling aglamiis ka. Mabaling mo madayukan ti Apo. Mabaling kakabsat, nga mapukaw mo, DJ passion mo agserbi ti Apo. That is a bad side effect. Ngam ti trial, good side effect. Gayam ti trial kakabsat, tudumting da, anat mapasamak, pahambolon na ka. The 2 Corinthians 12, let me just open my Bible here. Basa kakabsat, deti ko na ni Apostol Pablo. At the side effect na kingkuha na, DJ sakit na eh. Kuna na nga kastaan. For though I would desire to glory, verse 6, I shall not be a fool. For I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me. Baka da kayo, ti palang kita yung kanya, nakangat nga to unay, kuna na. And lest, kuna na, verse 7, dilakit ta maidayawak ti aglablabes, gaputi kadakkel, dagiti paltiing, naited kanyak, ti may sa asiit tilasag ko, may sa babaunen ni Satanas, ti mamarigat kanyak, tapno sa anak kuma, amay daydayaw ti aglablabes. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Deta ti may sang kitaan nyo, especially when you are being blessed. Especially kakabsat, no umarang ka dati pa nag-grow ti spiritual life mo. Especially when the church begins to notice your significant growth as a Christian. And people will begin to praise God for you. Kat kunada, wow, makabless day nga kapsat. Makabless day nga pastor. Makabless day nga member. Makabless day nga brother. Makabless day nga sister. Oh, you expect trials will follow. Because hanakayat ti Apo, nga di pa nang appreciate ti tao king ka, agpalanggwad ka. Trials humble us. Isung ano umay, di kiti panubo kakabsat, evaluate mo lang ti biyag mo kunam, Apo, dito insuro ni pastor, anat may tutup kanyak ijeng application. Mabaling nga deto. Mabaling nga dakkel tin sagana ti Apo kang ka. Kathan na ka may tagay, nuhan na ko muna nga may pababa. Kasi tilang mabaling nga itag ay ti Apo, dagiti na pakumbaba. Dati mangitag ay ti bagina, hana mabaling nga itag ay, no, di kat ibaba na. You know, trials humble us. Another side effect of trials is this. Nagpintas dito nga side effect. Trials produce patience. Mano nga tao, mano nga Kristiyano tinagbalinan nga naanos ken nagbalin, nga naemma iti panagbiag. Gaputa na pa sa anda, dagiti adu nga panubog ti pamati. Kasla ta ubing kakabsat. No awampay iti i-exposean na nga rigat iti panagbiag. Talag, complain ti amunan. Bangus manag. Manok manag. Tuyo manag. Itlog manag. Ngam intunog sapol kwartan. Hello? Ito na muna trikatin kakabsat. Iti agpatao ti 400 pesos. 500 pesos. Anak ko nanan. Hangko ibusan deti bangus. Dual daw deto. Deti lechon pang talungal daw. Why? Napadasan ng tirigat. Ti Kristiyano nga napadasan at masot ti pamati kakabsat. Lumawat pa nakaawat na kat agbalin nga naan-anos. Ken atidug ti panagibtur ken panagiturod na. Nagpintas nga side effect ti trials. So iti di kunana ti James chapter 1 verses 1 and 3. So nga amom once nga limawat pa nakaawat mo, nasurusuro mo imatidug ti panagiturod ken panagibtur mo kakabsat. Ana tagbalinan, agbalin kan nga manakem nga tao. James chapter 1 verses 1 to 3. So di binasa tayo iti muna nga gundaway. Kunana ti kakabsat, idintong ang muyo at ipan nakasuot ti pamatiyo ket patauden na ti anos. Side effect. Patauden na ti anos.
Kat anat aramidon ti anos, verse number 4. But let patience have her perfect work. Di nga side effect. Adaman ng side effect na, kakabsat. Di ba, dadi kita sakit nga, nung nag-diabetes ka, hala nga, bulsat butbutan na. Pati panunod, pag problemaan na. At ano masugat ka, di mo tagimbagan, ag-complicate, di jay tidakas nga side effect. Ngam dito patience na pinta sa side effect. Kasi nag-complica kakabsat, patak nangan na ti may isang tao. So, ada ka diking kan, dito nga ugali di kinaanos. At idog ka panagiturad, panagibtor. No awampay kakabsat. Kung nati apo, dupay nga training, ti paglasatam anak ko. Hanabali na ano sa kamangtad problema. Kung nati apo. That she may be perfect. Tapno agbaling kayon nga naan anay. Tigayam patience pagbalinan na nga naan anay ti may nga tao. Dakkel gayam nga kurang deti patience, uray nagwapo ka, uray napintas ka. Uray aduk kwartam, uray napintas na balay mo. Uray mayat na pagubraan. Uray aduk kagayem mo. No awang king ka ti patience, dakkel kurang gayam king ka. Dito iti gusto nga adda, kurkurang na nukwan. You know, patience. Dito kakabsat ti blessing na trials produce patience. What a side effect. O kunang kumaitang arabi, Lord, gusto unay dito i-preach ni pastor, kalasyak samot ti kasarsarita na, apay nga ta. Madangat agipulpulong kong pastor, awan. Amuti apo kakabsat dito sitwasyon ta puso. Kat dito sa uti apo, na mabalin nagkamali. May ikatlo, nga side effect, ti trial kakabsat. Trials cause us to seek God's wisdom. Ti may isa kakabsat, nga pang aramidan ti trial king ka, iduro na tapusom, nga tumangat kat kunam Lord, ikanak ti wisdom. James 1:5. Right after nga imbaga na may panggap ti panaganos kunam ni verse 5, if any of you lack wisdom, no dagkurang ti sirib, let him ask of God. That giveth to all men liberally, and you know what? At dati kita'y wisdom nga samo lang ma-appreciate, wisdom nga gaputi apo. At dati kita'y verses ti Bible, nga samo lang ma-appreciate ti bugas anag kansam itna, no dakan iti dayday sitwasyon, nga isut pa kaya aplikaran na dayday nga mensahe wano verse ti Bible. What a blessing. Trials cause us to seek God's wisdom. And the more trials we have, the more we seek God's wisdom, the more nga ti panunot tayo kakabsat, agbalin nga nasirib, natakneng. So what happens? When you are humble, when you are patient, when you have wisdom, what happens? Mabalin na nga usaran ti apo tabiyag mo for service. Another side effect of trials make us comforters. Trials make us comforters. Ti pa nakasut, ti pa mati kakabsat. Kalpasan na, pagbalinan na ka, nga manang liwliwa, iti sabali. Kabailam ka i-lift up, ti pakarigatan ti sabali. Why? Maybe because, di padas na, napasama kan kingkat. Maawatam. Katiyapo inted na kingkat wisdom, tinulungan na kang anak pa kumbaba. And through that, at the burden mo ka day kapsat, you want to lift up the person because you know how hard it is. That's what it says in 2 Corinthians 1:4. 2 Corinthians 1:4. Who comforteth us? Sino kanot mangliwliwakan niya tayo? God the Father. In some in some of your tribulation, in many of your tribulation, in all our tribulation. And at result na, that we may be able. Without this comfort, you are not able to comfort. Let me say that again. Without this comfort from God, you won't be able to comfort others. To comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Iburay mo lang nga encouragement king kuana, kat encouragement nga naawat mo, idiagdama nga masuot ka. Kat mabaling nga ibalakat mo king kuana kapsat, uray adot problema, ingkalat na makigimong, kasi among, idisyak ti adot parparikot na.
No man pa'y lupay-payak nga mapan makigimong, ngam every time, isot ng silput ang ti pamatig di pa nakigimgimong ko kabsat. Every time agtsun inak, mabang-aranak manen, siyempre, umay tuman ti dagansunan. Ngam to nagtsun inak manen ti message, may makigimong, apo, talaga nga silput biyak digiti mensahe ti apo. O mabali mo nga ibalakad king kuana. Encouragement. Because ti pa nag-encourage ti Kristiyano kakabsat, halang atapnog patpatuloy. Kurang di jay. Ti dapat encouragement, agpatpatuloy, ti pa nagserbi. Tamabalin, nga kayam ti agpatpatuloy ti biyag, nga may patpatuloy mo nga tat pa nagserbi. Taadot Kristiyano kakabsat, nga agpatpatuloy ti pa nagbiag, sumaysayat pa nga biyag, nga di mo agpatpatuloy ti pa nagserbi ti apo. Kat ti kasapulan nga pa nag-i-encourage tayo, ti pa nagpatpatuloy nga pa nagserbi iti apo. Anyaman ti agdama nga kasasaad ti pa nagbiag. Kasano nga may encourage mo ti pa nagserbi ti apo? Babaan di liwliwa ngayon iti apo king ka. Trials make us comforters. Iso nga to no, umay ti panubok ko nam apo, nagregat kat nga tumaron deto, yung nagpait. Ngamtil munok latan, pabulunak ti danom, ta DJ side effect, nagat napintas mo ti pagbalinak gayam. Trials humble us. Trials produce patience. Trials cause us to seek God's wisdom. And trials make us comforters. Ituloy ko to the point, but let me go to the conclusion right quick. Dr. Jeremiah, David Jeremiah, in his book, said about trials that we can mentally prepare ourselves. May isagana tayo, gayam ti biyag tayo in our mind. So nga, no umahin kakabsat, sa ganami di panunot mo. We can mentally prepare ourselves in 5 ways based on James chapter 1. Number 1, by celebrating the reasons behind our trials. Come on, AV. By celebrating the reasons behind our trials. Kat naitid ko kada kayo, hindi sumagmamano nga biblical reasons for our trials. Celebrate the reason. Amoy celebrate? Kung na natin kanta ti unbeliever, let us celebrate. Come on, come on. Kung na, di ba? Kat ana celebrate ang nagakabsat kat awan lang ay lang. Datayo kat digito kat deeper things ti celebrate ti Kristiyano. Ete, hammo marik na diragsak no dim utuban. Nakapuot kayo kabsat, amo duwa ti klase ti pagpakatawa. At datay tao kakabsat, rupa na pelang, agal-alit kan. Nga madamat ti agpakpakatawa nga no dim utuban, hang kaagilit nga talaga. Utuban di bagana sa kando. Di kahit tiket na nga sawan. Kastamot kada tayo kakabsat. Adot narabaw nga ragsak. Narabaw. Ngam deto'y kakabsat. Nauneg. Taham mo marik na di joy. No dim utuban di gito nga kinapod no. Masabol nga utuban mo umunat ko na mo. Oh, day gayam. Oh Lord, thank you. Tamaawatak di gito nga kinapod no. Adot narabaw nga ragsak. Teko na akon. Rupa na pelang agkat katawa kan. Sumungsungat pelang kakabsat, agal-alag kan. Madadigitay kasla kanya kan, og pakpakatao, no daduma, no dim utuban, han agal-alag dirik na. Kat no kitam digiti lubong kakabsat, adu nga ragsak ka narabaw ngam dito Biblia, mariknam di ragsak, no agutob ka. Utubem. Digiti nga kinapod no, kat mariknam di ragsak. Celebrate the reasons behind our trials. Biblical reasons. Number 2, by calculating the results of our trials. Kahit na nga sa when, di trial mo ita, no naawatam, kita mo no anyan to ti pagbanagam. Calculate the result. Oh Lord, kunam. Dito nga panubok, apo, excited ak, kasi dakdakkel gayam ti mabalim mo nga pangusaran kanya. Dito nga kapadasak. Apo, dito nga trial pagbalinunak nga more humble and thank you Lord. Kasi mabalin, nga jak na pupuutan, at dan pride ti pusok. Jak na pupuutan, apo, at dan kinapalanggod kanyat. Alisto akmutan nga ma-offend. Sensitive ak una yun, Lord. Lord, hang ko na puutan, there is pride in me. And now you are making me humble. Thank you, Lord, for this trial. Makalculate mo diag baling nga result. Hello? Kalati arig na, no nagmula ka, binilang mo no manut binim, ada idiyam, no manut apitem.
Of course, factor the weather, factor the usar nga fertilizer, but definitely, numanutin mo lang, makalculate mo, most likely, kasto nga kaban. So when you have the trial, kat babandi pa nangutob mo ti sa utiapo, mabalin mo nga ibaga, Lord, thank you. Kasto iti pagbalinak. Dito iti side effect na kanyak, dito nga trial. Number 3, by calling upon God's resources in our trials. By calling upon God's resources. Umawag ka tiyapo, kahit na nga sa when, ipakaamom, di ka sa pulam. If any of you lack wisdom, let him ask of God. One of the hardest things to do when we are being tried is to pray. Sino kada kayo tinapadasan yun kakabsat, ti permi nga nasuot, nga uri pa nagkararag, din pa'y maalan tariknam. But you have to. When it is difficult to pray, pray hard. When it is hard to pray, pray hard. Uri na rigat ti agkararag, ikarigatam ti agkararag. Because that's the only way nga lumungaw ka. Hello? Ti pakalmusan ti tao kat sang nga di pa nakaitapwak na di danom. Di diyan na pa naglungaw, isut pakatayan na. Adakad natayang nga naitapwak na danom. Anat nakatayan deta dayon ta danom. Diyan na pa naglungaw. Alaman, padasin nyo na lumungaw no hanggang matay. Carlo, inggaman tumapog tabaybay, hanggang lumunglungaw, hanggang matay. Hanggang di pa nagtapog mo't nakatayan, di dim ilulungaw, ti pa nakatay mo. Saan nga di panubok, iti pakatayan tayo kakabsat, di diyan tayo pinagkararag. Kasi di kararag, isut mangilungaw ging ka. Tapno makaangas ka. Calling upon God's resources in our trials. Number 4, how do we prepare ourselves? Considering our reactions to our trials. Kitam di reaction mo ti trial. Utubom ti bagim. Evaluate yourself. Kunam Lord, dito iba reaction ko ti trial kat like Christ, uno Christ-like. Kasi ti kaya tiyapo kada tayo kakabsat ang Kristiyano, we have the mind of Christ. Nga ti exercise tayo nga perspektibo nga pa nag-react tayo kada giti trial kat di mind nga dagi ni Apo Jesus. Do you have the mind of Christ? Do you exercise the mind of Christ in your trials? Consider your reaction. Don't just react because that's what you want. No. Consider your reactions. Number 5 and last, by contemplating the reward of our trials. Next time, i-take tayo to the jay. By contemplating the rewards of our trials. Awang gayang panubok nga awan kasukat na nga gunggunan. Amin nga panubok nga paglasatam iti pamatim kabsat tiapo. Adda kabatugan na nga gunggunan. Isung ano ko na tilubong king ka. Gapot pa nagbaptismo. Gapot pa nagserbim. Kadado panubok mo kunada gunggunam. Tumangad kagat ko na ti Apo, gunggunaan ka. Sinot dinggam. Di diag kung kunaging ka, gunggunam, ata pa nagbaptismo. Gunggunam, deta nga papapan mo, dita baptis. Uno di ko na ti Apo, gunggunaan ka. Depende no sinot dinggam ita. No di dinggam di karuba, maupay ka. Nga no di dinggam ti Apo, makapagpat patuloy ka. Amen! Tuloy tayo tumaminsan. O, sad. Pintas nagdingag ti sa utiapo. Praise the Lord. So, kadeti nga message itang Arabi, ana dito'y kakabsat, itinakisaritaan ti Apo king ka. Kas dati lang nakalungaw manan, amen? Oh, another trial, amen? Okay. Praise God for that. Kada kayo ngagbuy-buya, sapay ta ti Apo, nakisarita kada kayo, sapay ta, naliwliwa kayo. Sapay ta nariknayo, ti pambendisyon iti Apo. Kada ito'y nga message itang Arabi. Ti Apo't madaydayaw. Tumakdir tayo amin, shall we all stand together please? Every head be bowed, every eye be closed. Let's just be in a silent prayer now. And then we will be asking Pastor Jun to pray in a while. Okay? Silent prayer lang po muna tayo.
Dear Lord, tonight we are so thankful for the message. Truly, Lord, there are adversities that comes into our life. But these adversities only meant us to become productive in our Christian life. These are testings that would bring us to become more patient into our tribulation. So nga apo, amumi nga si katikired kan pigsami ti amin na kanito no dumteng digiti panlubok ti panagbiag. Aduman digiti torn in the flesh nga sumangbay nga magyaman kami apo. Tas si kaapo ti kired kan pigsami. And you are our sovereign God. You know what's happening into our lives, Lord. Though we, as the Bible says, though it be tried by fire, we shall come forth as gold. And Lord, thank you for the point that had been emphasized by our pastor that when trial comes, you are only equipping us for service. These are training so that our inward character will improve. Trials will humble us, Lord. We don't have anything to be proud of because everything comes from you. Tulungan na kami, Apo, kagbalin nga productive, agbunga ko maitinaimbag, Apo, dagiti nga panlubok ti panagbiag, kanang nang runa ti wisdom nga agapugan ka, Apo, ti dawaten me. And please, I know that in every trial, you are always our comforter, and that, Lord, you will bring out the best in our life when trial comes into our life. Lord, we thank you that we could celebrate, we could calculate the result of our trial by calling upon God. And Apo, tulungan na kami, Apo, nga mapanunot mi, nga no addaman ti panlubok ti panagbiag, Apo, kat adagayam iti reward na nga dakdakkel, nga hal na bagatadan iti pirakan balitok. Amin, dagiti agbuybuyaken kada kami itata, adu dagiti pagdadaanan mi, Apo Diyos, nga trial ti panagbiag. Yes, when Apo. Nga magyaman kami, tamabalim mi, ti kumita kan kakan, agtalag kan ka ti amin na kanito. Yes, Lord. Italag ko, dagiti amin na kakapsat, no addaman dagiti pagdadaanan da, Apo Diyos, nga panlubok ti panagbiag itata. Si kakararag kami, Apo, nga babaan ti tulong mo, aglabas danto, kat nasaysayatot panagbiag mi, Apo, tas si kaapo ti nangaramid ka dagito itapno agbalin nga napimpintas ti panagbiag niya kas may sa Yes, Kristiyan. when Apo. Can you to bless our pastor and family? Ti panagikasabay ti saom, tulungam dagiti kakabsat nga si kakararag itang arabi nga no anyaman dagiti sa gabagan da, Apo, at dagayam iti panggap mo nga naimimbag iti panagbiag. Alawan, Apo, itaklimikan ka tinabating oras da ito arabi. Yes. Bantayan na kami, Apo, ganaiwanan na kami. Sa lukuban na kami, kat bakudan na kami, tinapatag ng ayat mo. Patibkaram dagiti pamati Yes, mi, Apo, when Apo. han nga glasulos. Yes, Lord. Nudi kat adada ko mga tumibtibkar, ti panagtalikmiken ka. Thank you, Lord, for your faithfulness. Continue to meet our everyday need. All these things we ask in Jesus' name. Amen.